شكرا لك محمد. إذا النصر إلى الدور القادم بعد التعادل الإيجابي أمام الزمالك. كريستيانو رونالدو نقول له ألف مبروك التأهل إلى الدور القادم. بالتأكيد هي مباراة صعبة كانت في هذا اليوم. Primeira coisa, desejamos bem-vindo e dizemos parabéns, mas foi jogo muito difícil. Inglês ou português? Não, foi empate importante. Sabíamos que o empate estávamos apurados. كان تعادل مهم كثير، عارفين ان التعادل يقدر يرشحنا للدور ربع نهائي. Jogamos contra uma equipa bastante organizada, bastante difícil. لعبنا ضد فريق منظم كثير وصعب. E nós pouco a pouco estamos a ficar uma equipa top. واحنا بشوي شوي وقاعدين نتحسن ونصير فريق زاد قوي مره. ليش صعبة المباراة؟ يعني الشوط الأول كان هناك فرص أيضا للزمالك، الفرص كانت قليلة بالنسبة للنصر على الرغم من الأسماء الكبيرة. Porque foi muito difícil o jogo e as oportunidades não foram muito para o Nasser. O campo estava difícil. أرضية الملعب كانت صعبة شوي. Muito seca e muita relva muito alta. كانت ناشفة والعشب عالي كثير. Quando é assim não dá para praticar futebol muito bonito. لما تكون العشب هيك ما يخليك تسوي كرة قدم جميلة. E também a equipa que jogamos é uma equipa difícil que não nos deixou também jogar o nosso futebol. والفريق اللي لعب ضدنا فريق كويس كثير ومنظم ما خلانا نلعب مرتاح. كيف الأجواء بشكل عام؟ Está a gostar do ambiente؟ Muito bonito. جميل جدا جميل جدا. شكرا. شكرا حبيبي. شكرا.